So we stopped by here sa church nila, nara sa babaw. At bakit, kung makita mo sa ang missing Q&A. Nakado, ay hindi kita no, pero dumiyara 3D na tao, nagasandig balahaw. Ito ba, cool ba? So right now I'm gonna go to the top of this hill to check out the church. Hello. So guys, right now I'm here on the top of the hill. There's church. My voice sounds different. It's a Catholic church. My Mama Mary. May mga satwa. So, Catholic church. Kabuot sa mga bata di. Kay gapanino sila. Say hello. Hello. Kanami sa lugar ka very peaceful. Kanami kinapalibutan kahoy kag puro bato. Kanami balaw. Nagkapisan sila, o gapanino sila. Nalagay may picture araw. Ang mga nagka-pictorial sila para remembrance sa place. Ano ginagawa nyo? Flore, kayo lang dalawa? Sige, sige. Kayo lang dalawa naglilinis? Ikaw ako sa likod. Kita ko na. Naamula na. Guys, nang naging behind the scenes, kung makikita sinastray tala, search in Instagram, kung makita niyo mga posts siya, amo ning behind the scenes siya. Makita mo grabe gid energy ak effort para makuha gid ang Instagram perfect na shot. Grabe. Ready? 1, 2, 3. Pag dyan forms man ko eh. Hindi ka mo mag-soy. Takin ka na lang. Pati ah. Na, 1, medyo bad boy pala. 2, 3. Guys, arin ako balik sa proper sa bayan, sa CUYO. Subong nagapit ko di sa store. Ano pa ang store ni Manong? Chick Smart, tama? Kick Smart. So, arin ko di subong nagbakal ko sini kape, kag juice. Tayo sa barko, wala daan. Ano na. Upod ko di si Manang, ano pangalan mo? Ha? Ay, nahiya siya guys. Sige. Thank you Manang. Apple mango. Kung alam na, Ano dala niyo, Shane? apple, ay, apple mango. Victoria ko na lang pala. Ako, dala na akong bakal mo patis kagasin kag langgaw dahil. Kawatan. Uy, kay kuang ko yung naging singit. Masisulot. Uy, sa ilang balay kami lang. Awa. Nagkata kami sa katedral. Nagkata kami sa balaya. Okay kami man. Huwag ka makasaka sa babaw eh. Nagsaka kami sa babaw. Ikaw na eh. So, Jake Paulers, nang subong tama pa kami balik sa barko, nag-decide na kami makato sa punta. Kag maligo na lang gid sa manami inabaybay sa CUYO. Katuan sa punta sa sandbar. Katuan na lang. Gusto ko experience. Sige. Guys, tanong ang video na maligo kami.
So it's almost sunset, as you can see. So I have to go back to the boat to get that perfect drone shot with the ship, and then maybe swim beside the ship. So it's a very long walk going back. As you can see, that's our ship. Right, that's our ship. So I have to go back. Baka mo sandbar? Bye guys! Guys, right now I'm back here in the boat. 30 kinit. Subong mapalupad ko drone kay kanami sa manong sunset na ano siguro try ko paligo di lapit sa diyan sa pier na yun kay para dulay naman wala ho. Guys, kagina nag-swimming ko sa sa barko, nagtakas ko dahil kay Dokay ko gihit pero why ko lang ko yan, pero kita ko naman sa layo, nagpalayo ko dayon. So buong upod ko si Vince, pag-iset, kapoy kamay. Love you. Nag-pastor. Na mga nyapon kami dahil sa gawa, muna kay 8 pa man mali ng barko dahil. Tapos naman kami dinner. Kung ba ako yung mag-book? Ganun ba akong kuliaw? Kaya pa ko research plan. Hala. So let's make a plan. Guys, wala pa si Vince. Research. Research plan, please. Comment down below kung anong namin na research plan. Comment po. Amo ni Comment down below. Gurong amo na ning last night na amo of the night. Then after na puli na tapos ng adventure. Have a separate way. After 2 weeks no? Ay 1 week guro. O more than 1 week no of the night. Amo na pila ka 8 days ka 9th day na ni namon no of the night. Amo na part last night na namon. So We're gonna go our separate ways. gani. Yun ang next nila na naman makita na Is may next next po. Diba si may bata na ko na, may pamilya. Hindi ko December lang. makakot. December lang na ako. Ganito ang fakta ng life, you know. Grabe 9 months, premature. Si Charon. Si Migo ko. Aron sa nabuhay ka dyan itod, no? Ging kuha naman to sa dalong. Wow, matislo ka mo. Agay alin da may sa. Hindi na makita mo yun. 14 lang, ikaw din 14 lang. Kami lang mambal sa naman. Guys, sa birthday ni Mizpah, ang cute na chinita na girl, taga Tiki na sa no? Yeah, taga Tiki siya. May surprise na namon sa gamay na nina, na gato. So, yeah, surprise na namon. Masih pasok ang bokeh. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. We're gonna say you happy birthday. To you, to you, to you. Kaya nga. Ano yun? Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Sweeter, 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 sweeter as the years go by. We wish you today happy birthday to you. Yola. Oh, wish. Mama, praise si Manong Shaw na rin. Alright, bago na natin na happy birthday. Ako na lang, sir. Ako na lang. Happy birthday, Mizpah. Ito po. Happy birthday, anak. Oy, kulang ka na. Doon din ako madibo ba? Yeah. Wala Okay, ano na yung mahambal, Mizpah? Thank you, classmates.
pa nga pangalanan ni Pastor Pakita. Ay, may in-house na pastor. Magapungkot na si Mizpah. Ay, joke kami na dyan. Sino talaga eh. Ganun ako. Makita wish of a friend. Dayon, matanan-tanan didiridahin mo picture kita. Basta ima-picture. Yes, huwag kami tapunan. Alright. Right when I wake up, I'm feeling way too much. Hoping I can work my way around. Know I made mistakes, promises I break.